RMSA hi omlo seng chuan in hetek ang building thale nuam hi keini tan chuan van ra angania ente kong ma in nei thei ngai na hi omlo reng reng ani chu wangin RMSA na hetianga building tha min sak hi kan loma hemi pi a hianin a building chung kan han en le chuan electrification mumal tak mei light kan si thina tur min wa sak boka khwa alo thima engamo enge ro sur thlipui chum zingkara class lak ngai na omlo po hian electric light hi kan chia chunang mei hian classroom po hi em ani tin khwa lo lum em te hian tor akan omlo na tur hian fan room tina hian min fit sak boka kholum tur lo hianin kan thei pha ani hemi ba ka hianin nge toilet for boys and girls mi pale mei chia ina junram man thiar theina tur thatak mei min sak boka alom katia tin chumi pialama chuan hei classroom hi min thuam tha em ani china khan ka soi mai pakhat chu platform thatak mei te min siam saka tin no pang kan zirtir theina turin whiteboard te min siam sak bokani chu wangin RMSA hian haro pui tak mei athokani ti hi kan vai a hriat tan hianin tha katia tin soi mai ha ulo tur chu residential quarters hi min sak boka hei hi ke tan phei chuan in a lom le zwala chan chu ai zola tangin hetin helai hmuna hian ka tir chuan in lo tur te hi wang em mei ni
ma se lady quarter tun ma chuan kan ti thina residential quarters alo lau me ya chu ta chuan kain vom lut ve ngala ni hei hi thil tangkai tak me tha em me ni ya hei staff te hi aizola tanga ron thok te engama zatan la oma quarter te po hi hei aye tam te hi la thei seng kan compound in a zero bokala thei seng chuan du thu sa mani tin RMSA tang hian in annual grant cheng singa kan dong thina kanin tunun na tak ania kumtin mai kan handong hi kan don tang hian hei electric fee turte tui bill te le skulina mamo sang kan nei te khami pek nan khan kan mang thina ni kan mang tangkai me mani tin hei kumina hian in minor repair sing ni le sanga kan handong le lau me ya chu tun ma kan building hlui classroom kan man thin hi kan hong tlang veka chu mi repair nan chuan kan manga abang te thom that nan te kan manga tin platform tha em mai kan siam bokani tin chu mi pia lama chuan hey educational tour te buat sai enge sarkar lamatangin sing khat sang sari le zaruk nin ka ria chu tiang te chu kan handonga hei he tangkai me mama chan chu abik takin thintlang atang phei chuan hei school an ron kal me ba ka school an ron kal ba khi in lama Hnathawh te hi lo tul thina zirlai te ina mun thranan tlo theilo te po kha sum khan tlo chhuanan te kan manga hei he tangkai ma ramman la fan na ngai lo te fan puinan te kan manga chu chuan an outlook ati zawa an knowledge ati zaw boka hei hiarin an zirlai na sat takin atan pui bokani tin kai sei mai hau lo tur chu hei engani science equipment hi kan dong tha ma mani school sumina kan lei thei hau lo tur hi RMSA hian mi ron tum saka tha tak mai material se mi ron pechina tin mathematics kit min pek te po hi no pang zirtir nan hian kan mang tangkai mai bokani tin hei remedial teaching kan hantia chuda po chuan hei kumdang chuan kumina hian kan don hiatlem deuh hleka sangthum kan donga hemi na tum tak chu zirlai no pangte abik takin mathematics le science subject hi mizo na pangina har satna an to thin ani awangin enge tlema weaker students mo no pang chaklo zual te tan zirtir na hun shan zirtir tu tenan nei theina turin sum hiaron sanction boka hepo hi no pang te hian an tangkai pui em khang no pang chaklo zual ten zirtir tu hne na abik takan zir khan thiam pha nan te an lo mang thin ani RMSA ina athil tum dik tak zirlai no pangten lekha an zir theina tur le enge hlotlin na tak an thei an nei theina tura pui kha atak takin an ron tilang hi ro pui ka tia keini kan zirlai no pangte po hian RMSA hi kan chhor tangkai em a hei building nuam tak mai kan han neya khosran ramchangka nga building tha angte hi kan otto big lovani ti kha kan han sei do ani kalome RMSA Hnathawh zinga langsar tak chu high school la omlo na khwa ten zirna sang zok an nei theina na high school din hi ani tun din huna hian RMSA secondary school somriat pakhat honto ania heng khwa ate hian building te po changtum tak an nei vek to a headmaster le teacher common room te classroom te library te computer room te art and craft room te le mi pa le me cheta na sangin in thiar na ta siam sak vek an nia zirtir tu tunlai thiam na thatak tak nei anda ania zirtir tu tunlai thiam na thatak tak nei da ania RMSA secondary school din thara te hian munkil khor tak taka zirlai ten zirna sang zok an lo ban phak ta a middle school bak zirna chhun zom theilo khwa te khan HSLC pass an lo nei ta fer fur mai tuna hian school dang paruk hongle turin inbuat sei me kani ke hi zoram wona fa nai kania hei lailak secondary school a headmaster kania lailak secondary school hi kumsang ni som pania khan din nania hei he khuwa hi tunma chuan bok angreng dewin alo om thina RMSA in school an han din thi ati zia khopin ka ria a chan chu he khuwa hian school abikin high school hi an lo mamo tak zet maya khothren oma te
tun main high school ala om ngai lo wangin an local thri na chu wang chuan kho then oma han kal tur tak tak khi chuanin tlei rol lai te lo nia an pe nai na tlin lawa tiang chuanin an lo kal chuak lo thina amaro chu hei tu na RMSA bul tumin hetilai hmuna school an han din a hi anti na tur om tak ni te point kan ria hei chu tiang ani wang chuanin a khuam mi pui VC le khotlang nu le pa te po hi an phur khop mai an loma hetilaya high school an om tur a hi namen loin a khua hian an lo dong songa atira phei chuan school building ala om lowa amai ro chunu le pa in huamna wangin kan hall po kan man tir mayang an tia zirtir tu ten atira omna tur kan an nei lowe kan han tia chuti chung po chuan omna tur bin buat sai sak zela chutiang thleng chuan in anin huama tin school mun tur po hei VC in ram thadeu mai min pe hei tuna kan omna la hi in huang hian in kotzol zau tak mai nei te ania heng bak hi thlang lampanga hian ram thadeu mai ala om boka chutiang chu min pe ania chu wang chuan zirlai mai pialama nu le pa khotlang mi pui hian he RMSA Hmalaknate school an dina hi an lom zia hetlai tang po hian alang chiang in ka hria tin hei he school kan han din chowa RMSA in hit chu da chuanin a mingin headmaster angin kan han om vea thei patopin ma te chu kan han la vea zirlai hi thingtlang an din ang hian zirlai tam tak chu kan nei lawa amaro chu hei kumsang hi som pania ma kan han lak tran atang khan tuna hianin zirlai class 10 pass chua ka hi mi som pathum lai kan nei ta a kan mason dana po hi hetiang hianin han soi lokila kum sang hi som pania khan kum chan ve nuwa kan han trana chuta chuan zirlai som kan neya sang hi som pani so sang hi som pathum som palia khan class 9 le 10 kan nei to khata khachuan class 9 a zirlai hi som pakhat class 10 a zirlai som pakhat an vain som ni pani kan neya hemi session a hian HSLC result candidate som pakhata mi pasari pasa tin kumsang ni som pali som panga session a khan class 9 a mi som pali kan neya class 10 a mi som pakhat kan neya hemi trum hian matric exam a hian pass hi mi paruk kan neya hemi trum hian ama ai chuan a numberin claim ma sela zirna rizala hian ma kan son khup maya first division a mi pakhat pass an oma second division a pathum pass an om boka tin kan zirlai pass zong te hian mizo subject a letter an muvek boka hei khotlang nu le pa le khotlang hruai tu te le zirtir tu te tho ho na zara he school hi alo changtlung deuh dewanga zirlai te po tun aya tamzok te kan nei chho zelanga he school azara hianin he khotlang hianin mason na ro pui takle mithiam mi chortlak kan cher chu zel kan be sei thlatani lome o tun ai hen lai lakwa an kon lai taka kanom meka hemi khopa luntak mai purem kunga biang biak na kan han nei do na ni khoma son te na hian zirna magin kanin te fo china helai muna hian in high school kha kumsang ni som pani vela chau khanin nei nin kan sha chu sarkarin RMSA high school arondina hei in khotan engangin nge mason na ania mal som na ani min shil thayem or ril thaye hei nia keini lai la khwa hi abikin I kan tlu chena sa em Mizoram boy awang khan kan tliak na sa em mi tam zok hi kongpui dungan oma ta suan hei tuna hian abikin RMSA hnuai tlang hian high school min han din sak hlau maya alom om hlen ka hria a ke ma ni sanchin han soitai la tuna hian kum som ruk mel ka hmuto a ke suan lai la khwa hian high school hi kum somriat dam tura lo in ngai ta ina kum somriat kani po hian RM high school hi mu lai la khwa hian ka in ring phak reng lowa amaro chu kan upatonga nunglama
sabar anti angmain hei RMSA Hmalaknate high school min handin sak hlau mai hi chu alom om hle ani a alom om tak zet ani a tuna po hian malamami tenan soi to ang khan mason na tam tak kan pochuak ngala chuan kan naupang te engamo pol ruk pol saria chumi chu zir to lo mai se kan naw hi chu zir to lo mai se ti tur kan om nuaya amaro chu RMS Hmalakna awanga hei high school kan han ne awang hian zirlai pol som te kan han chuak ve ta than oi mai hi aro pui kan ti a chuan kan lai la khwan nu le pa tur te engam ko ran hroi tu tur te khotlang hroi tu tur te meron cher chua sak ni ringot hian kan hria alom om len kan hria alom om tak zetani ti hi kan han soi du ani kun chatak min pe a kan lome le kalome RMSA hian khoshang shanga zirna tha om theinan zirtir tu te chenna teacher quarters apoimo ti sha in thingtlang mun shanga quarters za somli pakhat asatoa kumin sani som paruka hian somruk pakhat sakle mek ania heng teacher quarters te hi khopui pon om abik takin zirtir tu meichia ten an chor tangkai hle ani heng quarters sakto te hi thingtlang khwa government high school omna sak an ni hloma RMSA secondary school omna te po sak ani don bok zirna siam thatnan le mason zelnan zirtir tu te twai siam chu napoimo ber pakhat ania zirtir tu te twai siam nan hian kumtin ninga chung district tina training nei thin ania headmaster te tan po kumtin ashan pa in ni som chung professional development program wat sai thin ani bok teacher le headmaster te training atan an man tur subject shang maths science english social studies le mizawa te module siam ani heng subject shang atan hian mithiam tak NERIE IASE le SCERTME ten an ziaka training kalpui dan tur te tarlan vek ani boka atangkai hle ani zirti tu tan hian khoi ti zaunan study tour wat sai ania zirtir tu le headmaster sari somruk pani zet te chu India ram mondanga tir chua ania teacher le headmaster te hian an hlok pui hle high school zilai te tan po study tour wat sai ani boka Mizoram pon ramri nai deu state danga te zinpui ania zirlai te hian nuam anti in an hlok pui hle bokani meichia te himna lam hi kumtin ngai poimo a nei anita a India ram hun shanga meichia da chunga poi khoina le rong taka chet na om hu wangin sarkar lai pui poin meichia te himna hi angai poimo a zirlai meichia da chu anma ni inven himdan hetiang hian zirtir thin anni Mizoram Karate Association ten tangkopin self defense hi zirtir thin ania India rama hetiang meichia te ta na inven dan zirtir hi ati chuak tu state kan nge a min ngai hlut sak hle ni zirlai ten science le mathematics lama ma an son theinan government high school le RMSA school ate science le mathematics zirna tur manrua te pek ania heng manrua te hi school pakhatami ringot po hi cheng tam tak mante ania school tan atangkai tham hle ani zirlai te zi nga hian tle ma chaklo deuh te anom thina heng zirlai chaklo deuh te dom chu anan hian remedial teaching pek thin ania government secondary school te RMSA le government aided secondary school zonga class 9 zirlai za som ni te tan he remedial teaching hi nei thinani zirlai chaklo deuh ten an hlok pui hle RMSA hi government secondary school zong chak hnar ti in asoi thei ome RMSA hian kumting government secondary school le RMSA secondary school ate school annual grant cheng singa apechina hei hi library atante science laboratory mamo atante electric telephone le tui bil atante computer repair atante le school mamo tul cha shang atante tangkai takin manchin ani tuna hian government lungleng high school kan om meka kabula hian government lungleng high school headmaster puwan lalura achua ani hi an school chungchanga biak na hun toite kan han nei don ani kapu he in school a hian in staff engzat nge oma pion ti te thop tu engzat nge om tuna hian kan vain som pakhat kan oma non teaching staff pani le teaching staff
pakwa kan noma casual teacher kan ti RMSA tang hian teacher pakhat kan nei a tin CSS Hindi teacher pakhat kan nei boka adang jong regular teacher kan nei a chuan LDC pakhat le pion pakhat nen kan vai som pakhat kan ni ti chuanin zirtir tu chu ti za chuin thoka zirlai din mun enge tlang puimin shil thayem zirla hi somli kan nei dan tlang pui somli panga somnga hi kan tin thal lei thei to lawa pol ko le pol som chu ni ta ka wang hian somli borvel kan nei tlang pui thin ani tak chu ti chuan kan hnunga sonin so RMSA building chade umei moi de umei kan hmuwa so engtianga in nei nge ni RMSA mission an lo kalpui ta ka hian Mizorama school building thalo tam tak siam that me ka ni a ke ni po chu mizar chu kan zawa ni kum matang khan building thatak nuai som le pasari pariat borvel estimate in sotiang som in saksaka kan lom khop mai ani tak chu ti chuan chu mi building thar RMSA na sak che uchu engatan ngin man in mang tangkayem building hi an dudan kha chuan in library computer room laboratory room le arts and craft room pali tur atiania maro chu azaw lova an man tak don chuan in a enga ma kha du khop atling lova chu wangin room hia kan siam ta computer room le laboratory room kan mang ta ni ti chuan computer room te laboratory room te chu in nei ta chunga chuanin computer room a chang computer man tur te in neiem computer hi SCRT tang khan kan dong ve a som borvel kan nei ve a tuna hian computer class kan nei ni tin ve thina kan pang tang kai khop mai ti chuan hei RMSA tangin annual school grant kan ti te minor repair kan ti angchi te kha poisa a local ve chin ta a heng ho te hi in mang tangkayem mang tangkai te lul mai a big takin tunlaya school tin government high school ate po owi kan ti mai hi tu man kan dong tha to lawa mani school theu maintain tur hianin source kan nei lo hle maya hetianga RMSA tanga school annual grant te minor repairing grant local ta hi kan tangkai puye me maya school point na sa takin ma kan son pa a kan tlak bal le kan momo heng tit ma ti ngai na kan hriat to lo tam tak kha kan ti thei pa ta ni kan lo me mani lom ome hun thatak min pe kan lo me kan lo me Science choice san le ti lar zel na tan hian science fair te po RMSA hian abot sai boka zirlai te tan district level a in elna buat sai phot ania chumi nuwa Science Teachers Association of Mizoram tenen tangkopin state level science fair buat sai le ania zirlai than chwa te chu National Children Congress le Indian Science Congress a te tir le thin ania zirlai te tan science lama mason na mai ba ka khohoi ti zauna tangkai takani Rampum huwa pa zirlai talent nei thada tana buat sai kala utsaf chu Mizorama po RMSA in abuat saya Ministry of Human Resource Development in India rama namzia rang chang tunma atanga tun thlenga la chin chhozel zirlai talent nei thatak tak ten an pholan atan abuat sai ania India ram state shanga secondary school le higher secondary school zirlai da chu he kala utsafa hian anin ti siaka national level a NCERT in he kala utsaf hi an buat saya Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan RMSA chuan state tina he in ti siaki an buat sai thungani state shang ten ma ni state chunga theu kala utsaf hi an buat saya district level competition buat sai phot ania chu RMSA district project office in abwai puya district tina pakhat na theu te chu state level kala utsaf anin ti siak lea state tina ati tha da chu New Delhi national kala utsaf anin ti siak le ani kala utsaf 2015 theme tan man chu beti bachao beti padao mechanau pangchu hum himla zirti ro ti ani beti bachao beti padao
RMSA Hnathawh awang hian government secondary school zong ten zirna lama hma an sawn pha na saleya chu mai ba ka thingtlang kil khor tun hma a secondary school la nei lo ten an chhor tangkai le zwal ati thei ome secondary school la nei ngai lo kho sang somriat pakhat te chuan RMSA awangin zirna sang zok an lo ban phak ta a HSLC result nei ngai lo khwaten result an nei ta te hi ramchhung mundang ruala mason na zirlai ten an don ro pui takani RMSA in school a hon thar somriat pakhata da chuan HSLC result nei husak ber kumsang ni som pani sang ni som pathuma zirlai zani som panga an pasa sang ni som pathum sang ni som palia zirlai zaruk somli paruk an pasa sang ni som pali sang ni som panga a zirlai zanga somthum pariat an pasa sang ni som panga sang ni som paruka zirlai zaruk panga an pas boka RMSA school atang hian kumrei lo ta chungin zirlai sang ni pali zatin HSLC examination an pass to a Sarkar le mimal school upazok le ngel het zok tam tak ai po in RMSA secondary school chen khat chuan HSLC result an nei thazok hialani RMSA hi om ta lo se heng mun kil khora cheng ta tan chuan zirna lama khovel eng mu hi alahar le in arin om tuna ero chuan RMSA in zirna thatak an khwa a nge apeya school building lian tak sa in zirtir tu thiam tak ada zirlai ten ma ni in lumatangin zirlai bu akin sikul an pan theita